berdoa, memohon ampun daripada Allah, memohon petunjuk darinya. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini akan diberkati. Walid Nur Zahri atau Walid Nu akan memimpin doa untuk pagi acara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma malikal mulki bil mulka man tasha, tanzilul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya mudabbir dabbir, Allahumma ya musahhil sahhil alaina, ya Allah min kulli asir bi jahi bashirin. Allahumma lakal hamdu wa minkal farj wa minkal mustaka wa minkal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila hasanil hal. Ya muwaffiq waffiqna ila ma tuhibbu wa tarda. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Salam, salimna ya Allahumma fatim ya adabil akhirah. Allahumma tawil umuran wa sahih ajsad wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa hassin akhlaqana wa hassin akhlaqa azwajina wa hassin akhlaqa auladina wa hassin akhlaqa zu'amaina wa hassin akhlaqa ru'asaina wa hassin arzaqana wa ila khairi qarribna wa min syarri ad'ina wa qdi hawaijana fi dinina wa dunyana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina at-tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada Imam Besar